Бай историялах, устар олон қоһуттар, суруячылар утуян өскәбит таттыл уғығар баяға сиргер отугар сахан оротун бир кен туттар тутуда. Моғол ураха бүтін республика истеннеңнерин бир улахан үлелерин түмүгүнен болла. Бу сүдү үләға төлөйн хелеген олақтақтыра кыттыханнар Борис Федорович Мандарус мақталтылардақ суругунутта. Оғыз баха алаһыгар турбут пинигиндер моғол урахаларын бағаналарын Мандарус бейте келен чинчиен үйеретен барбыта. Бу сүдүлөға кыттыспыт нехелекпит олықтақтарынан биһиги киен туттабыт ол курдук. Челбердирев Семен Гаврилевич, онна Гуляев Петр Семенович тостурга көмөлөһөн. Лаврентьев Николай Афанасьевич тоска түһерер, Огор түһерер халып, Данилов Михаил Гаврилевич станок оңороннор. Александра Никентьевна Самсон Егорович сифцевтар джегерген сиел берсеннер үлет этимнәхтик барбыта. Үс сылыстата төлөй истеннеңнере илилерин арарбакка ким сүлүйдө сыгыран, ким дос быхан, сорох ою түһерен, ким эре теген, ким эре сиел белемнен, күүнүн аксын народ амитин жедин аанын саппакка утумнаахтык үлелетилер. Биһигин электигер булухан солталах үлени көгүләчинен оны салаячынан биһиги убастыр киибет талбат үмсүй салаячыта саха республикатын үрегаритин туйгуна төлөн элеген бочотта холоктоого Наталья Егоровна Гуляева болла. Бу курдук саха сирин историятигер кирер бир улухан солталах сүдү моғол ураха тутутугар төлөн элеге бир күстах теме болла диен кен тутта кенчәрит чаттар бытыгар кепсех бит боллага.